Merda Habimana murumuna w'umugenzi nagira ngo kufa kwa Richard kubatire cyekango. Erasmus Nsabimana chairman LCC wa Nyarusiza sub county nagira ngo bwitane hamwe n'ubushima ngo yongere mu cyangeki. Ni ibintu bibi ndiyunguye yarasohoye iwe mu rugo atashe ntayiciwe kuri ikimenyesho abantu bamwishe naba hafi ntarabakura babaranye n'umuryango na village ya Butaha ndetse n'igombora yose biyunguye nta muntu yari yagatutse ariko birababaje. Ejo bano mu gitondo kasahimwe mu gitondo kuko atari ndinguye ndinguye koko ubwo ntomari nyine yari hano ntomandaje kutamara kwiruka ibyo bavanga umwenda niho navuye ndimanda kwishiraho umwenda no wagera ko yayemaye kuri bakomeza kumbuza. Abatubane benda polisi bateraho police station omucyareki kwenda kumaraho bihenda baragiro obuze nibo yongera za badatabuja no wanu uruburi databuja nakagiza nko mwari muri kugira ngo baduhe twa post nko mu rurembwe nanga nko kupaka bakaduha ka post bakakaduha nagahinda kamwe rukureba bana nkabo nkukuntu bari kugira ngo babe bari gukora nk'ibindi. Omuganda mu Kisoro ndije mukije w'imyaka 20 umuturage wakageze mu gombora ya Kanaba ayisirwe kandi mbere ubwo bagunaga ha muryango gwenji abo government ayiri kugitaho cyane. Mugambirizi wa polisi mu Kigezi region acabera abantu kuzahabuzora misho nkabiri nimbashaba anti twinoro bimbi government inoro bimbi rukubakuma cyonga n'abantu buri mwine orubimbi rukwe kuma niza kwerinda gashoka keta tuzarirwe.